Ali će se o njima onda raspravljati, ovako neće. Po poslovniku. Gospodin Blažević Mesud, izvolite. Hvala, predsjednice. Ja bih htio nešto reći prvo o punjenju budžeta, o prihodima. Tu mi ne možemo mnogo učiniti, jer što je bilo za proteklu godinu, koliko smo trošili, jeli, pili, kupovali, tako nam se i vraća. Pa tako svi građani opštine Prijedor su punili budžet opštine kroz razne vidove, a najviše rekao bi kroz potrošnju. Pa tako recimo raseljena lica, izbjeglica, njima negdje oko 17% u opštini, oni su punili također budžet maltene sa 17% radi ove stavke indirektnog oporezivanja. Jer ta stavka je najveća stavka i ona otprilike nosi 2/3 budžeta koji stiže u našu opštinu. Pa tako imamo povratnike koji negdje ima oko 25%, znači da su i oni ovu stavku dobro napunili, kao i domicilni i ostali građani. I o tome ne bi više imao mnogo da pričam. Sve ovo što smo po ostalim stavkama, kako se puni budžet, opet bi rekao da su negdje ravnopravno učestvovali svi građani opštine Prijedor. Činjenica je da ovdje imamo, Prijedor je postao jedan, rekao bi, turistički grad koji tokom godine ima te naše raseljene osobe, tako da kažem, dijasporu, koji gostuju u svom mjestu, u našem gradu, gostuju otprilike 3 mjeseca godišnje i, Boga mi, dobrih sredstava ostave ovdje, što isto dolazi do povećanja budžeta. I na taj način treba i uzvratiti u raspodjeli budžeta da tim ljudima koji su to punili na neki način omogućimo i lagodniji život. Što se tiče samih papira i ovoga, oni su dosta pregledni, vidljivi, vide se sve stavke. Činjenica, uvijek ima neki stavaka koje mi možda i ne razumijemo, ali treba nekog pitati ko se razumije, pa onda ako nešto nije u redu, tad treba reagovati. Ali najgore je kad neke stvari razumijemo, a ono nema odgovora, ili se ne želi odgovoriti, ili se želi neka izvršiti prevara, to onda boli, to su muke. Pa recimo u raspodjeli budžeta ja pronađem takvih stvari koje me muče i žao mi je što su takve. Sad sam pričao i elaborirao da otprilike svi građani kako pune budžet, rekao sam već, dobro bi bilo da bar približno participiraju u raspodjelu budžeta. No, međutim, od toga nema ništa. To je ono što boli, što muči. Mogao biti stavku po stavku, obrazlagati i trebalo bi još kudi kamo više vremena, ali ću ja sad ovaj put osvrnuti na amandmane koje smo mi napisali, predali, koji će se vjerovatno ovdje i gdje ćemo tražiti pojedinačno glasanje o svakom od ovih amandmana. Radi čega ću i sad pročitati ovdje i obrazložiti, upravo radi toga da na neke stvari posebno akcenat stavim radi toga da se dolazi konačno do popravka onih stvari koje nam koče i povjerenje i suživot i svašta nešto. Pa recimo imamo amandman 1 gdje smo mi tražili da sredstva za podršku održivog povratka sa 100.000 konvertibilnih maraka idu na 250.000. Rekla nam je načelnica odjeljenja za financije da nije preporuka dobra da se ovako naglo podižu sredstva, i iako su to male cifre i svote, ja se ovdje ne slažem da je to neko probijanje nekih odluka, hajde recimo vlade ili bilo koga ko je već zadužen za takve stvari. Ja kažem da su ova sredstva već bila na startu dosta siromašna, oskudna i vrijeme je da se malo popravljaju. Radi čega govorimo ovo? Jer imamo sad, mi smo mnogi ljude vratili, otprilike 30% zahtjeva smo vratili ljudi da ne dobiju sredstva, mada je zaista tim ljudima bila potrebna pomoć. Ali uvijek ima gore od goreg i na kraju krajeva kad nam se završava ova godina imamo najmanje 100 predmeta koje nismo mogli odraditi jer su prešli u ovu sljedeću godinu. Gdje su tu ljudi zaista kojima je neophodna pomoć.
Mi nismo mogli sa tih 100.000 pokriti, jer smo podijelili sredstva i zato smatramo da bi ovaj amandman zaista bilo fer i korektno i pošteno od Skupštine opštine da se usvoji ovaj amandman, a sredstva smo predvidjeli neka ide sa onih budžetske rezerve. Zatim, amandman 2. Tražimo da se dopuni stavka teritorijalna vatrogasna jedinica, to jest da se pronađu sredstva za finansiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva Kozarac. Upravo gospodin načelnik je rekao da ne mogu biti dvije profesionalne vatrogasne jedinice na području opštine Prijedor. Ja se slažem tu. Ne moraju biti dvije, može biti jedna, ali tako da ta jedna jednostavno uzme brigu o ovoj drugoj, da ostavi gore ljude, da rade u Kozarcu 2-3 čovjeka zaposlena, da na kraju krajeva ta sredstva opštinska, to su opet sredstva opštine, da ne propadaju, da se ne uništavaju, jer nemamo profesionalno zaposleni ljudi koji će održavati to. A da ti ljudi pripadnu ovdje pod vatrogasnu jedinicu Prijedor i otprilike da taj budžet pokrije i sa ovim sljedećom stavkom gdje smo mi tražili 50.000 maraka i da budemo svi zadovoljni. I oni ljudi gore u Kozarcu koji su dobili donatorska sredstva i koji imaju gore prostor gdje ih drže i koji su već radili poslova na gašenju požara u našoj opštini, počev od Omarske pa do Prijedora. I smatram da ovo se zaista ne bi bilo fer i korektno ako se ne usvoji, upravo radi toga što je to samo jednostavno vatrogasna jedinica Prijedor sa nekim odjeljenjem koji im radi gore, nad kojim oni imaju totalnu kontrolu. Eto, toliko što se tiče toga i mislim da bi se ovaj amandman morao usvojiti. Na kraju krajeva ništa se ovdje ne mora, ali bilo bi fer i korektno. Zatim, treći amandman. Tražimo da se jednostavno, ja ću ga pročitati u potpunosti, obrazloženje, u stvari amandman 3. Dopuniti stavku budžeta ostali vidovi socijalne zaštite sa novom stavkom pomoć porodicama civilnih žrtava rata u opštini Prijedor od 1992. do 1995. sa stavke budžetska rezerva. Radi čega ovo govorimo? Mi imamo masu ovdje omladne koji su izgubili jednog ili oba roditelja još od 1992. koji jako teško žive, ali oni ne mogu prići nigdje da dobiju kakvu pomoć i da neko brine o njima. Mi imamo ovdje odjeljenje boračko-invalidske zaštite gdje jednostavno njih ne prihvataju, niste vi ti. A to su omladna ista, bila ona srpska, bila ona bošnjačka, bila hrvatska, bilo čija nacionalnost ne bi smjela gledati u ome kad je pomoć potrebna, svakome je potrebno i da jede i da pije. Nažalost, ova omladna ne može prići nigdje. I zato smatram da su to sredstva minorna od 30.000 maraka na neki način da mogu ti najugroženiji slučajevi doći i pokucati na vrata gdje će se uzeti njihov karton i vidjeti da je zaista potrebna pomoć takvima. I imamo četvrti amandman, troškovi sahrana i nestali, nezbrinuti lica, da se sa 50.000 poveća na 100.000 i to sa stavke ugovorene usluge i troškovi proslava. Upravo radi toga što kažemo, evo ide ekonomska kriza, trošenja će biti sve manje i tamo je predviđena stavka od 250.000 kao i do sada, a imamo masu ljudi koji još nisu ni pronađeni, gdje će biti masovne sahrane, gdje se minorna sredstva i tu dobijaju, gdje ljudi moraju lično svoje ukupavati sa svojim sredstvima i činiti dodatne stavke u onako opterećenom budžetu takvih porodica.